वैवाहिक कथा कही सारा पर मोर भितर कौन कौन घटुची तुम विश्वास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मु विश्व आपण मानू स्वागत करुच्ची मो ओडिया यूट्यूब चैनल विश्व क्रिएशन ब्लॉग्स को। तो सांग मैंने आपण मैंने देखिपे आज महावीर इंग्लिश कोचिंग आम दिवाकर सार जो हूँ आनुआल फंक्शन आज। तो आज आम यू ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करवा। तो जदि चैनल को देखुंत तो प्रथम मुझे कही रखुच्छी आम चैनल विश्व क्रिएशन ब्लॉग्स को आपण मैंने सब्सक्राइब करनी एवं जमारू वीडियो भी स्किप करूँ। आग को बहुत मजा मस्ती अच्छी आउ फंक्शन भी अच्छी देखा। तो चलतु आज यू आज ब्लॉग वीडियो आम स्टार्ट करवा। मोर भी फंक्शन रे डांस करिवार थिला एवं मो सहित आउ बिजुली मध्य आसीची। आउ कैमरामैन दायित्व भी मते दिया जाइतिला जेहेतु मोर कैमेरा अच्छी सार मते कहिथिले। एबे देखंतु आसी जिबा आउ किछि समय पर पिला माने एटी बिजुली आउ थुकुल बसिचंती। आज हमर डांस अछि, आपण माने देखि परिबे। वीडियो टी पूरा शेष पर्यंत देखंतु। मो सहित आमर प्रिय दिवाकर सार अच्छी। आम बर्तमान महावीर अर्थात हनुमानकर फोटोटी को सफा करुचु जहाँकि आज मंचरे आमर पूजा हेबे। आम सहित मध्य दीपक सार अच्छा। आउ किछि समय पर आमर पूजा हो पूजा हो गला पर आस्ते आस्ते आमर छात्र छात्री माने आसीजिबे। तापरे फंक्शन आमर स्टार्ट हबो। वर्तमान सबू पिला माने आमर आसीगले। वर्तमान स्टार्ट हो गलानी आम प्रोग्राम आपण माने देखि पारुथे। प्रथमे जड़े भौणी महावीर हनुमान गोटे सुंदर भजनटे उपस्थापन करुछंती मंचरे। तो चलंतु एथर आमर प्रोग्राम देखिबा। भावना नहीं कि तुम भावना भितर पूरा छुची गेंजी पाकस्थली चेन बटन कर माने कौन विवाहित कहवाटा कौन निहाती जरूरी कि छुची गलिला कि गलिला माने कौ जगह गलिला मु कहि परिबि नहीं मो भाईलो। माने विश्वास करो तुम वैवाहिक कथा कही सारा पर मोर भितर कौन कौन घटुची तुम विश्वास भी कर पारिबो नहीं। घटिला छाड़ा जहाँ घटी घटब आहरी घटब। एबे जी स्टेज पर आसवे आमरी माटीर आमरी झील अमृता पाणी सहित बादल भाई एक जोरदार आहरी जोरे बढ़िया भाई लोग तुम डाकी साइल कथाटा कहले से मु बाहाई जाइछि। से गीतटा सरू तापर मु उत्तर देबी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁଇଜ୍ 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 ପଚାରିବା କୁଇଜ୍ର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ନା ଦେଇପାରିବେନି? ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦବ ଦବଟି? ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି। ଶୁଣା ଯାଉନି ପାଟି ନାଇଁ ଶୁଭିବ ନା, ତମେ ଏତେ ଜୋରରେ ଅଛ, ମାଇକି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମ କାନ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସିଆଡ଼େ ସୋର ସମସ୍ତେ ଶୁଭିବନି। ତମେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ମାରି ଯାଉଛ କଣ? ମୁଁ ରହିବି ନା କଣ? ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜାଗା ଦେଖିବି ସେଠି ମାଡ଼ିଯିବି, ମତେ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ବା। ଦେଖିକି ଖୁସି ବି ଲାଗି ପୁଣି ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ। ଆମର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତମେ ସିନା ଜାଣିଛ ପୁରୀର ମେଘନାଥ, ନୃସିଂହନାଥର ପଚାରୁଛି, କେହି କହିପାରିବେନି? କୁହ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ କୁହ। ଭାଇ ଠିକ ଅଛି କି? କଥା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ନାଇଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଆଉ 10 ସେକେଣ୍ଡ। ନୃସିଂହନାଥର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କଣ? আচ্ছা ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটি বর্তমানে এডি স্কিপ করিবা। আমার নেক্সট কোশ্চেন কোন আছে ভাই? ବାପି ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ମାନସ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ହରେଇବ ଘରେ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। আচ্ছা আমার নেক্সট কোশ্চেন কু ଯିବା। আচ্ছা কোশ্চেনটি হচ্ছে বালিযাত্রা কেবেঠাରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍। ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କହିବ? ନାଇଁ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଭାଇ ଜଣେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ କଣ ଜାଣିଦେବେ? ଖେଳ ହବ ଖେଳ ପ୍ରେମ କବାଡି। এটা কোশ্চেন आंसर ତରଫରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଦା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ହିଁ ଅଲଗା ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ,
केते सुंदर भाव में आमर फंक्शन को एंजॉय करुँच। बहुत मात्रा रे पिला आसते प्रायतः 1500 ରୁ 2000 छात्र छात्री समागम होता। देखो केते मात्रा रे छात्र छात्री अच्छा मुझे आपण मानक देखौची। मु वीडियो करू करू मो पई डांस करिया पई डाकरा आसीगला। एथर स्टेज को जीवार समय चलतु आमर जबरदस्त डांस टी देखिबा।
ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ପାଣିରେ ଜୋସ୍ ଦେଖୁଛ ତ କିଏ ପାରିବ ଏମିତି ପାରିବ ତମ ହରୁ ଜଣା ପଡିছে ତମେ କଣ ପାରିବ ଏଇ କୁନି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାଳି ଜୋରସେ ବଢିଆ ଶେଷରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକି ଆମର ସାର୍ ପ୍ରିୟ ଦିବାକର ସାର୍ ମେଡ଼ାଲ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି ତ ଶୁଭିବନି ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ଭୋଜି ଖାଇବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଭୋଜି ବି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଭୋଜି ଆଣିକି ଖାଇଲୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଠି ଖରା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ବିଜୁଳି ଆଉ ଥୁକୁଲ ଆମେ ବସିକି ଏଠି ଖାଇବୁ ଏବେ ଭୋଜି ଆମେ ଆଣିଛୁ ହେରି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆହୁରି ବି କେତେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ପଛରେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାହେଲେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଭାଇ ଭଲ ସବୁ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ବିଜୁଳିର ମୋର ବିଜୁଳି ତ ପୁରା ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛି ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଆମେ ଖାଇକି ବେଗେ ବି ଘରକୁ ଫେରିବୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶେଷ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଦିବାକର ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ସେଠି ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା ଆମେ ତ କଥା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ହଁ ସିଏ ଆହୁରି କହିଲାଣି କମେଣ୍ଟ କରିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।